Manipur conflict court ki raya mana tholak pani haidma Amit Shah ki statement ngasi su hongdri Kanglup ani ki marak ta lairi bathajana daba si kok tuna athubar ing tapalak lagani Amit Shah Manipur violence ki matang na Union Home Minister Amit Shah na Kanglup ani ki marak ta lainari bathajana daba kok tuna athuba matam da Manipur da mapung phan ing tap hanjil lagani haibe ki thajaba phutokre amaramda Manipur erang asi court ki raya mana tholak pani haiba Amit Shah ki statement ngasi su hongdri Kerala ki Kosi da leiba Lulu Bolagati International Convention Center ngasi pangthokiba Manorama News Conclave hawdokpi ki thoram Union Home Minister Amit Shah na mataki wafam masi ohangama ki pakhumna phongdok ladun mahak na hai Manipur BJP lengak lakraba matung sahi taru state asida ban laikhidi start laikhidi amadi ethnic violence amta thokidi dubo court ki warep amana Manipur kanglu ki oiba hingsa gi thawdok thulakhibani Manipur violence asi dharmaga mari amata lainadi masi ethnic violence amani haina phongtokhi Amit Shah na makataraduna maruoibu opposition party am oriba Congress lengak matamda Manipur hena sathiba ethnic violence sing thoki hingsa gi thawdok sing adu sahi ama ga makhai natragana sahi ani khaide adumak satahi masi puna mangna ukrabane hausu Manipur ing tapa hanjilakpa hore haiba wafam thamladuna Amit Shah na hai mukna riba community animaka Union Home Ministry na tuan unaduna marirak wari sanakre amadi apunbagi mifam su pangdokre athuba matamda Manipur mapung phana mahausa gi phiyum da hanjilakpa ngamlagani aikhoi gi ahanba panamda ing tapa hanjilakpa haibisini madu haujikti phangmung ngamlakle lenga asina awanong poklamdam gi lahulup singa agreement kun gi mathak sign tawnaduna miyoi lising tararom khulai thadoktuna mahausa gi punsida purapngamkre adubu khulai thadu yadaba singadi wari sanaba oithokti lalauba singna khulai thadoktuna constitution gi framework manungda laklaba matamadura wari sanagani hanin sumakna phongtokhi delimitation ga mari lainana hangbo wangama gi pakhum Union Home Minister Amit Shah na hai delimitation gi matangda Tamil Nadu da singnaba amadi sarangna batholiba du taseng gi pham yaudabani delimitation gi matangda Isterasi ki miyam da singnaba ma pokhaliba du taseng isterasi da paksana senja thumja gi thabak sa thariba lo laitaba ga pankak oiriba punama adudagi miyambu na thaiduna thamnaba thawrang ni amadi isterasi ki minister ma ki masa nupa bu minister ohenba yana bo honarakani leba asi gi oina mikok thibi gi thabak kumja inglisingani ga kunga tereta mapung phana lusingani mikok thibaga Thabak loiraba matung delimitation act implement tawgani leba asigi southern state sing the delimitation ki thabak sa thabada aran ba thabu amata tawro haina su southern state sing ki border sing da mangna thajaba thamki handak parliament ki nungzumi phamda lenga ki maikeri ki pothoki ba Constitution Chamagau Kuntra Amendment Bill 2025 Union Territory Amendment Bill 2025 Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 ki matangda hangbo hangama ki pakhum Union Home Minister Amit Shah na leba asigi miyoi amata minister ma sa jail leiraga lengak papamroi Prime Minister amana jail gi leba ngak papamroi leba asina ni khatam ki ba sahi khumdraga ma asida se minister kaya jail leikre makhoi loinamak jail da Sangdringai le pham thadokki bangaktani maram asina jail dumi kuntrani bulairabadi minister pham laukthoknaba constitutional framework ama darkar oi have wapam thamki Congress Mukta Bharat BJP na panghai haibani Manipur gi Lok Sabha mikhal da miyam na para tambi khibadu BJP na kaudaba phai okram ibobi Congress Mukta Bharat BJP na panghai haibani handak Manipur gi Lok Sabha mikhal da miyam na para tambi khibadu BJP na kaudaba phai haina CLP lujingba hanagi minister o ibobi na phongtokri Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna nga Imphal gi Congress bona pangthokiba hanagi minister Risang Kaising leikidabagi mapan subuning sing kumon thoram da oibobi na mathaki wafam asi phongtokibani okram ibobi MPCC gi president Kaisa Mega Chandra Congress MLA sing MPCC gi lusingba sing amadi atai Pradesh Congress ki thomi kyana leikidra Risang Kaising gi photo da leikatuna ikai kumna butki Tam ahumlak thangna minister oiramlaba CLP lusingbo o ibo binhai leba asida Congress lenga am khalak pana tragana halakta bahai BJP na lep kada banati lebak miyam na lep kada bani democracy sat pa leba am oina freedom of speech leba maram na panghai hairabasu
लेबा असिदा कांग्रेस पार्टी की लेंगा अमु हलकप नत्रगना हलक्तबा हाइबसि बीजेपी न लेपकदबा नते लेबा मियामना लेपकदबा फिरेमनि हंदक पांगथोकिबा एमपी इलेक्शन मियामना लेपखिबा फिरे बदु बीजेपी न काउदबा फै माना मखा तारदुना इंडिया की अहानब पार्लियामेंट मिखल माई पाक्तुना एमपी ओइरमबद नतना स्टेट असिगी मिनिस्टर ओइना ताम केयर पैरमखिबा लुसिंगबा असिना लेखिदबा स्टेट असिगी ओइना चाउना मांगजबने लुसिंगबा असिना हिंगलिंगे मतमदा स्टेट असिगी अपुनबगी सक्तम ngaknaba kathoklambasinga amasung mahaki aroiba mikupta oiram manipur gi apunbagi saktam gi dama kaidawnungda compromise tawroidabani haiba wafam ngasigi mirolna kawroidabani hainas o ibobina makhatana phongdoki laikhidarabari sangkaisingna mahna hinglinge matamda lawramba thawdangsingi matangna palladun o ibobina hai leba asigi dama lusingba asina tawbiramba thabak thoram lawramba thawdang adu ngasigi mirolna kopam thokti अफब लेबा अमा सेमगतपद लैखिदरब लुसिंगबा सिना मियामगिदमा अमदि अपुनबा मणिपुर सक्तमगिदमा हनबा लैतब थौना अमग लोइनना होटनाबिरमखि इंडिया की पार्लियामेंट मतम संग थौगाई पुरंबा सि मागना अहान बोइखि मागना एमपी अमा ओइरिंग स्टेट असि अपुनबगी सक्तम पुसगना बहोनखि अमदि मणिपुर की अपुनब इंटीग्रिटी कायबि यारो हैब असेट फिरेप लेपखिबग लोइनना थबक पांगथोखि असिगुम्ब लुसिंगबा असिगी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी बो अखोइन इकाय खुमनफम थुइ अमदि मागना लोरम थौदांग सिंगसिंगफम थुइ हैनसु ओइबो बिना मखाताना फोंदोखि इंडिजिनस पिलर्स अक्टोबर 6 मियाम खुसिनरगनी कुकी सिंग येलो फुरुप खराबु ऑल कुकी की मिंथोल पिसिनुन आरानबा पुवारी सेमनबो होटनरी फेडरेशन ऑफ हौमी मलेम की मियाम दलमदा मसिगी येलो मिसिंग मसक ताकतुना थमनबा फेडरेशन ऑफ हौमी न मियाम की मतेंग लोइदना सोमबु कवि खुंजाउ सारिबा येलहौमी येक सलाइसा सिंग इंडिजिनस पिलर लाकिब अक्टोबर 6 मियाम खुसिनरगनी हाइना फेडरेशन ऑफ हौमी की प्रेसिडेंट सपम जदोमनी न फोंदोरखलि लोइदना कुकी सिंग लमदा मसिगी येलो फुरुप खराबु ऑल कुकी की मिंथोल पिसिनुना मखोगी कांगलुपता सिंगसिनना बहोना बग लोइदना आरानबा पुवारी सेमना बहोनरी हाइना मराल सिख्रि इम्फाल की काबो लेकाई दे लेबल लुप असिगी मयाई लोइसंग पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबा अमदा सपमजा जदोमुनिना हाय मीरामदगी संगसिलकपा कुकी फॉरेनर सिंगना मिसिंग यम खलक्तुना लमदम असिदा मखोगी मरम अमा सेमनबा मतम क्यागी ममांगदगी अरोनबला लों क्या सथदुना लाक्ति लमदम असिगी येलो मी येक सराय लैबा फुरुप कया बु कुकी कांगलुपता सिंगसिनुना आरानु पुवारी क्या अमसु संगलकली मासिदा नतना कुकी कांगलुकी मिंग हकपा पिलर सिंग येक सराय लैबा लमदम असिगी येलो मी फुरुप ओइरिबा आइमोल अनाल सिरु सोथे काइराव थांगाल कोइरेंग कोम लमकांग मरिंग मोयोन मोनसंग अमदी पिरुम्बो हापसिनुना पिलर युंगली अमसुम पल्लिब येलो फ्रूप सिंगना मखोई कुकी कांगलुप नते सेंगदोप लेख्रे कुकी सिंगना फना होटनरबस मधु माइ पाक हैबो फम यावना फोंदोखि माना मखा तारादुन येक सलाइसा ओइरिब फ्रूप सिंग सि कुमजा इंग्लिश सिंग निग खुनगो हुमदगी मे अहुमदगी थोलकिब इरांग सिदा मखोई सिंग सि विक्टिम ओइना बु कुकी सिंगना अरुन बथौसल चथरि मासी फेडरेशन ऑफ हौमी ने यामना मंगजुमना उबदगी मणिपुर की सिंग अमदी तंपाक की मफम क्या कुमजा इंग्लिश सिंग अनिगा तराका मपनदगी हौना अखोगी इपा इसा ई मरी मसक खंगमिनबा नो योर आइडेंटिटी हाइब थीम द मिफम क्या सथदुना लाखली मसिमना कुकी की अरुन एजेंडा दो मैथिबा पीदुना लाखिबा लान असिदा मसिन मना ओइरिबा हौरक मिसिंग मसक खंगना समिनदुना अवाना खंगमिनदि हनसु पाउस तफाली थाजंग ओइरिबा पाउमना मीडिया सिंग रिपोर्ट तौनरपद मणिपुर लाक्लिबा सेप्टेम्बर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर लाक्लबा याहेबो वाफम थमनरकले दुगा तेंतना सुम मैम थमजरम हौसकुनदि मैम पाउस मतांग सलु सिंजरगे मैम पुना नोबा अपडेट ngamiनसि